ko yishimisha ni Ani asa ubona umutima wanje urera wabaye umutima wa ahantu baryohewe oya mbwira wereka kunyicisha amaseko n'ibindi ndaryohewe habaye iki sinkono bivuga aje twari umugenzi ambwira ni iki bya sinubuhono bikubwira bivuge reka kurereka ukubwira ndaryohewe hako sinjye mbonye uraje kare utambwengendera wewe ndaryohewe umutima wanje kumujyana bazi ko umugenzi yamwinjiraha kani yatinga yego kodera je zakwe yo aho ubona ashaka kuntwara ndamubera umugore Joruyitse umuhungu mwiza kujyaho mu mujyi uko yatanye wati ngo ndatani ndukuri kwima uretse ko nokwishira umugenzi Jamil yaje nga mana yanje kutavyumva ububera umugore wewe ambera umugabo wewe ego nukuri kw'Imana wemeye uko umuhungu mwiza guye ibaze yo yaje umenya ko twese warumbwira ko ndi mwiza kwanze zirakuraba yo yaje arambye ko ukuntu ndi mwiza nawe uretse naguma numva fatina kandi kuzuriga udusoni naje guma meze uku arambwira ko nkunda ndamubera umugore mbega amahirwe aha umutima numva wera mbega amahirwe yizana buke ubu rero ugiye kuvuga umukobwa wo mu mujyi kibazo ninagira ubugeni kwambara bwa buhuzu ninagira ubugeni shaka kuzo kwambara impuzu nziza genda cyamba marene ndora bitabaye barakunga bakunda kubita aba impara ibyo ni byo mu mujyi mbara shinda ryohe abamarene nuko nyina abamarene ariko mukora ari n'amahirwe uronse kandi ntugire ngo bose bararyoherwa kubera amahirwe uronse nawe bintu utanguye rero nk'umugenzi wanjye yego ndabizi kandi icyo tuma ntaguhishije wowe wamishikiriwe ko ntaguhishe no kwicara guhamwe rero ndabona bamwese mariage mana yanjye umenga ndikunda bibona neza niko birana kebuki asha nanje nkambaye nkijya muzo karita yambaye sizoryama ngo rice yakanzu bamugura ubwo muyiroja batso nari nziza byobyo ni nziza cyane kandi cyane ikenda kubwira ko mukunzi wawe mukobwa uyu mujyi turimo nugira ngo ukundwa na bose kandi hari abazomenya yuko nani igitsina rero igiye kuko izina ryo mu mujyi mukobwa zayo mamuto mu mujyi agore wagirwa bigenze gute rihora mu kanwa mukobwa rero bigira ibanga bugendo byaraza bibwira kiramuntu kuko nazo kuvuga yuko rero bongirira nabi mbega w'abantu biciki yo papa urabizi ingene akunda kukwanga abimenye wongera yoca binyuranya byose harugeze vumbwiye yuko ari kurwana urugamba inde vumbwiye yuko nzo asha umwana kubwire mukobwa nukuri ndaryohewe ku buryo numva umenga noguruka mu kirere nkarondera igitaro nkagenda urabona nkavuga ati noneho umugenzi wanjye agira arangoka n'umubose se ubyita gute wewe oya nukure mana aha mbese mvuge gute niyo mpamvu ubona waryohewe uraryoherwa gute wose umuhungu wo mu mujyi bogari umuhungu mwiza yaje yambaye akarato rero akarato keza kuri kositime agapira berya bintu ari impuzu usanga ukuntu impuzu usanga zimeze neza ubenga sinaka undi twaje tubika impuzu niwagenda ngo umukore kuko bashaka kumukora hari ubwo utuka tusi sinari kubyubaho Mama. Não se dá para ter uma comédia.
banzumvirize kwanza reka shaka oya hama wamenetse kuva mu gitondo ndacana nino saa sindamenya ndakura ushavu ndakufite amakuru meza cyane yumviriza rero banshire hasi hamwumvirize jewe inkuru yose numva nkeneye niyo kumenya cyane hari nta kindi aho inkungira ndakubwire ndibatse nawe baza kunezera kuko ndabona utameze neza yumviriza rero ubwo reka nicara ndakubwire reka rero kugumushavira mama Jamili yabonetse mama yabonetse nicyo gitondo kubera ni inkuru nziza wekuye ibyo wekuye ninde kubwiye umuntu yabimbwiye ni umukobwa mwiza cyane witwa Kisa niwe yambwiye ko Jamili yabonetse niwe yabimbwiye ko Jamili yabonetse yuko Kisa niwe mukobwa wenyene akunda musaza wawe niwe mukobwa wenyene adukuriye muri ino nzu uranyumva niwe mukobwa musaza akwiye gutwara kuko arakunda musaza wawe arashaka aramenya amakuru yiwe ashaka kumenya uko yaryamye uko yabyutse ibintu byose byerekeye ariko musaza wawe nawe ngo ni impumyi sinzi ni mwose nzi ngo nakaroge nta na kimwe oya simuri ubyarabona neza menya amakuru yose wewe baza ko ndikunda kubesha mu telefone Kisa hamubaje neza mvuye umukobwa n'ukuri hama ngo yoye ngo jewe kumutwara ngo batwumvikana narakubwiye yuko atatwaye Kisa jewe hano mu nzu atana kimwe kizokunda nta na kimwe cyokunda utwe Kisa nzokunda n'ukuri bari kuri bashavuye yuma wiyumvira ibintu nahangayitse kamushinga nahangayitse gose yabonetse rero Kisa ibintu byagenze neza ndi mukobwa namubonye banzureke kwanza ibi bihuzu wambaye wewe wabikuye hehe kino gihuzu wa muzamu wacu nyakini iki sashase ko hariye bamenya kuko abayuwaya basutuka burya bari hose wari kwa Sonia kwa Sonia Allahu akbar nari kwa Sonia kandi singene ko umuntu wabimenya ni kumari banga je nawe gusa iwabo nahabonye twabuye na Sonia kandi yashimye uravyumva ndenda gusabe ungumirize ibanga navuye kwanza bagiye utambariye kwanza uzi neza yuko bakubuze bashaka kundonera nubiriza sinashase ko nzi ko nicyo cyatumye nakubwira ntabwo je mpanga iyo mbwira namenye ngenza kubesha muko nahangayitse nani ndaburi nkemvuga je icyo nicyo nasi kuko bari kukubaza nawe bari kwigumya bari kurimena cyane kumenera ibanga bro nibaza mama Jamili yakubajije wowe uwo numva icyo niyo ntashase rero mbiriza ubu rero yuko ujya mwana w'umukobwa birakubesha umutwe wanje atangwa gutwara umutima wewe basha atangwa gutwara umutima wewe Jamili mviriza icyo ushaka nuko wewe hari ibintu nza kuguhereza kandi ubuharire mu gakirere nangere urumva kandi unyemereye yuko ugiye kuzumukira ibanga urabizi ko ibintu by'iwanje nawe wewe ari banga ni secret ikomeye cyane basha sibyo wago umbwira ngo ntiwabonye iwabo je nahabonye neza na neza kandi ubu na contact zo nzagoreza contact nimero zose turavugana sawa ariko nuzusubira igihe kabiri ugenda utambariye oya ubu ni sawa ibaza nk'ibibanga ryaje nawe n'umukozi ararimenya ijyaye ibanga ryaje nawe none uruko twara umutima umubwiye ko ugiye gusa ko nagiye mu mirima nta bindi ngiye kucyambura rero igikoti ndakimusa kandi ndagusabye mama Jamili namenye Kisa nabimenye ndakwizeye Imana gusa shimwe kubona nari nahangayitse bari mu kunyisha ninabyumva hanze azari wewe icyo ndarimize mira icyo ndarimize reka cyo ngazi mama Jamili umutwe basha ako Jamili kugenda atambwiye ikintu naki akaja kwikorana ikintu wenyene watanguye kunkema we atanguye kungundura tumeje gukora Jamili urashaka kumbwira ahantu wari uyu munsi wose
nagiye mu mirima gushaka gufata mu mwana gute mu mirima iyi mirima yose ujamo mwe ko bari rakoze bose tufasane n'umwe bose twavuganye nta numwe yigeza ambwira ko yigeza kubona sibyo mu biro secretary wawe yambwiye ko atigeza kubona ikindi naco carinze mu kumbabaza kirenze no kugera utasezeye basi telefone cyose kwanza cyane kwanza absore mbabarira kuko byane rye navuye ngaha wari ujyanye bushira yarajyanye Nashoboye kudodora ku muryango mbwira ati mama ndagiye araje vraiment umuntu ajyanye basikuntu twahangatse braza two turakurondera aho bagiye turabo mubwire ariko nk'ubu iyo waza usanga napfuye wari kwibabarira wewe yarafise wasiwasi iyo ugaruka ugasanga napfuye wari kwibabira wewe washitse umutima uhagaze tansi iraduga iyindi iramanuka hamwe mbura n'icyo fata n'icyo teka nta numwe nta telefone wamwe ngo ntakaje umwana mutoya w'imyaka 2 zamu ntiyakubona Sara ntiyakubona sawa narinjanye basi barondeye hose namushika yarajyanye none wanyitse navuga ati none bamutokesheje yanyitse byagenze gute ukuri mu bagenda gutahura ndabatahura mwese niyo mpamvu natangiye kuvuga ati ni kuri mu mabarire gusa je ko nagiye urumva zamu ndari yagiye ati bya video byo kuzezera dani byo kuzezera turabizi urumva bazindi ari umuntu telefone ambira ari ikibazo hari cyo mu mirimo kandi ibyo yo kuvuga ngo abantu bose wa telefone bakubwiye ko atari honde rega hari ababesha urumva akagwa makuru akwizeza yuko ari ku kivi kandi atari byo hari nk'ahantu naciye sanze atamuzamo ari urumva nyuma telefone muri abo rero akaca kubesha urumva ni kibazo gusa abusore mbabari hama ikindi kibazo nagize nuko telefone yacizima urumva yini n'umuriro muke urazi ko ibyo umuyaga nkuba wagiye twanyine kamayaga nkuba hari urabizi rero nagiye icyo telefone yafise umuriro ukwiye ikiranzibirako gica kibikibazo ni kuri bena umbabarire kuri icyo murazi ko ndakuzi neza sorry mbabarire urazi ko ndakuzi neza urazi ko uri kurambesha ndakomeye urambeshe ndashaka kumbwiza ukuri ahantu waje sindakubeshe mama icyambere nandutse ko nta makinga usige ufise ubuntu bwawe ibintu byo ntamenya uri muri utu twagucya ibintu nakubwira ushaka kubikora ibintu nakubwira ntavyo kene ivyirekeye n'ibintu byerekeye kisa ushaka kubyumva ushaka sinzi ikintu ushaka muri no misi bushe sa niba mama iruka kujya inkoko ikaranze neza ndasigari yakunda cyane arashite mwiza rero ngira ngenda musoho no munsi nabone munsi ndine numviriza ndazi kukumbuka kuvuga karanze ndazi kari kukubunda kari gafise amafiriti kisi ni yakorera gusohoka kisi umviriza byakorera ko musohoka jewe ibintu ukutuvuganye gato ugatungira ngo kisi ugatungira ngo kisi wewe mama nyumviriza none mama wewe ukumbuka kuvuga karanze Chebanzo mbwire kwa yibuka yabwira oya ati none iki kugira umutima utekanye kuko wana uhahamuye niyo mpamvu hama ndakubwira ko nkeneye inkoko cyane niyo mpamvu ngira ndagutware urya inkoko ikaranze neza yiko ka mayonnaise ibuka ka mayonnaise mama akari mawe oya urakora ibintu by'amafuti oya mbwira rimbwira kutibuka urakora ibintu by'amafuti barageze ugacitanga ibyo bizanye gute jewe ushaka kumvikana kiri kintu ushaka ibintu nakubwiye bya kisa ndabibona ubikoze atabizi shaka ibintu byawe udufiriti agakoko kari akompanye udufiriti ka mayonnaise ariko akantuze yaga kamagi oya ibuka n'ukuri kwa mama dore igira gifunguye ndazi kariko kagwara yambwira tewe kwanzi ibinega burya akoreka ntaco reka kuja kukajya ariko kujyana rengira kuja umustar ubuzuma wo mustar jewe kirukisha mpuje nuko wara wiri unkwaje tuje cyo kwa bobo tuje hari agakoba kinaco kikunda kurya nk'icyo oya urazi nkoko mama musaza yakoze amafuta maze guhera
Neba karanga agakura kumvise je vya yo reka uyu mubaza ni mama we nakukumbuye mubaze none mama none we nta nkukumbuye wewe uravugisha ukuri ndavugisha ukuri ndagakumbuye ariko ushaka umutima wadutekana ushaka kugwara mutiri urumva tubanze tugende ujyaga koko kakara nyumvirize tugende mama kandi inkoko yose ayijya wenyine wenda gura anyuze agakota inkoko yose ayekenya wenyine urumva bamuzanira akaji usigara ngani akaji naho umusaza waciye atari ibindi miti wo kubibiki je tusiga umuhandi nyene umusaza wanteye amakenga kandi tugire tuze turamucunga cyane asigaye ntari amakenga rwose agenda adasezeye ibintu vyiwe vyose asigaye abikora atakubwiye wewe basi asigaye ntari amakenga rwose kene ndabe yamutonje ingorane none mbewe umwana wawe urahari urahari ejo barawukoze sawa pole sana Kisra. Uliingia kwa nakutali ya kusema kabisa. Yaani mume anafisa umutima ukomeye unababaye n'umwe ugiye kwakira gahinda ngo ngiye kwakira inguru zose wakoze amaborogo yose wari wavyeretswe you can't believe that kumbe kesho sikuwa mwaronde hali kwa Soni Sinakupi Nangis Kumaze kwa mtata Uzikirenze basi atuma wa kwa Soni ya mugabo ari ubucuti busanzwe petita ari kumushimira kujya mukorera but ntabwo kubona neza ko harimo n'urukundo kubera ko ushaka kuri masaha ya telefone ndamushire basi naganirira Jamii ngo telefone ishira Sonia kandi yes ivyo vyerekana urukundo ni telefone Elvis sindaije ndasatsi mari pasu so utikire kuimena sio solution urati kinacho kuimena wamena sikiza sivyo Dekoriki mchezo ndachasaka yao bosi wanayenga yashaka mu ndimi kumbe ikagenda yitwa sivyo mushire Soni kubera ko bijya bya mbere yaratanze attention kuri sivyo wamena nta kizira kimfitiye uko rero ngomba ndayimushigira ngo ndamukorope kandi ibijura nibwira ko hanyuma je nzokwereka izindi plans bituzokora kuko basi bigoranye ko ngiye cyane cyo kubyina ngiye kuva mu mutima wose ugisira sivyo ako niwe nta kintu cyo gukora usibye ariko iyo ngomba nishikira kiri pare ngende ntati ibyo ngiye hanyuma so uko yako invitation wewe ndio chamo anaweza